چندێنە چ تشتێ نو هەیە وا تشتێک نو هەیە بەردەست بله بگومان برکتشی سپاسیاتت کمش بونا برنامه برگه گوتاز و خواندی بی برنامه کرم سلابور رزیم جبونا هر کسی گو ایرول ما گهدار و تماشا دکن سپاسیا چرا تیویت کم گو در فدام ایروز کاربم در باسی هر مالی ببم و ام هنکی ایشو ازاری خوب مار پار بکن بله بگومان که برکت او هر هنرمند وکانیه کینه دبیگو بدن یعنی راوستاندن شخوتنه یعنی مچاب خود جیانه وکری حتی انا ام هول دن هر ساله بکماسی ام چند استران خوشک دیاری گلی خوب کن گلک تشتی بردسیم هنه دوان 3 سالی داوی در واسبو دو برهمه ملی جزیری میچیکرن شازده هلبست هلبت به آلیکاریا رودا پیشگیریام کردن ام بیشن وقتی دیجی چند استران حاضر بونه او جی لهویا گو ببین ویدیو کلیپ برتشتنه هرم دخابتم اگر خودت تعالی تمن دامه و درفت شیبون دوان یعنی اوان 2 سالی پیش ده او چند کلیپ خوشی چند برهم خوشی که تیکفنا دستی گهدار و حسکریه مد او مگوت 2 سیدی اویا هر سیدی 8 تراکا کارتی یه ملای جزیرینه لی اما هنه ای تکا جی هنه بیش مثلا انا استرانه که آوگرم بیشن او جگوتون آوازی ما مسته خوشناف تلوی دیاری میکری ما موزیکای خلاص کری تنی مای ام دیمانه بکشین کلیپ خوشک ام حاضر بکن بر حال گلک تشتنی جبلی برهمه وقت سیدی لکیلک آویجی استرانی خوشانه نزیک روشن یعنی مثلا بیشی ما مسته رشید صوفی اویجی تشنی ملای جزیری گوتی مثلا صباح الخير خانم بخوا اویجی دوی دمید اوی بخوجی با آوازی که خو گوتی با آوازی خو گوتی برنگ خو گوتی وکم بیشن قصیده گوتن لینا وک آواز و موزیک و برنگ هانه اما بشوی آنا گو محاضر کریم برنگ کی محاول دا گو برنگ کی پروفشنال دا کورتی که به ارشیفا ملتی کرد تیک یعنی اف هلبس نمرج برگو اف هلبس بری 405 سالی اف هلبس هاتنه نویساندن حتی نبی قناغی مانه ام دخوازن ام هین ام بهرن گو بمینن دیرو کام بیجن وای مملی جزیری ما آواز دا و مکاریبا نه یعنی ام تنج بونا ادبیات کردی بو ادبیات یعنی داکو اسکار بم وان هلبس بپاریزم جوانا سردمک دینه داکو بشوی استرانه درباسی هر مالباتی مثلا بیجن وقت پرتوک هر کس ناخونن هر کس ام بیجن جبر گوتنی ویجی زورن زحمتن هر کس نکار بخونه اما دماغتی گو دبستران وکم بیجن صباح الخير خانم چلو درباسی هر مالی بو دماغو بو استران ایدی سینور شکناندن هر کسی لی گهداری کر مخواست از وک ادبیات کردی لی خودی درکب نجبو شهرتك یاجی از ناوکی جدو راک ملای جزیر استرانە خۆ هلبت دماغ هاتم وشاغي نمر خديجه رازي محمد شيخ هبو ماموسا سعيد يوسف هبو لدمك برزو قد كر مسألة تقليدي جوز استراني كسي بيجم ما هو داستش كجبوخه بافرينا اقو برد بيجي دنابي بربون يجي قالك خراب يجي دركب قالك تشتي تشود يجي دركب هو نرجي وساي يعني مثلا بيجي سردما نمر محمد شيخ وسعيد يوسف ارامي تكران وجوان كساتي هاني اف رنجي استراني سيفيك تنبون هر سرانك بالا بدي هر سرانك كتن ديرو كده تانا بيجي سرانا لي روشني متوا بيسي بيجي سرانا مالا والجمال متوا بامان دلو يا دوري ادني افقش كتن مجي مروبات جبرغو تشي باخش افران تشي سراني قوم قوتنا اسكار بيجم يعني هاجرنا نيفي جي مبخني بيساندبن امكار بيجي يعني شي صدي چل مبخني بيساندن هلبسي عمل بيساندن وهلبسي ايجو من بيساندن يجي هاتن حسكرن يعني جبر ازنا هلبس وانا لدانو سندنا مه بسيداي تيريجر رحمه خديره بنمر ببهار بهوالي مي هو هلبسفان ايدي اسفيري نبي سيبهم فيري جانا تشنه هبون مثلا بيجن كي بركات تشنه هاني جانا تنكر جي هلبسفان انا اشتري بيجم جمر هلبسه كسر بي مجاردين يا دليم تام تنكر بيش دبيقو از ادري خو بيش يعني مثلا بيجن وك ميناك براكي ما بدسكي غدري هات كشتن
سالی 88 بلکی تجی بیست بنزا مصرانك لدايم سر قوتي فوش يا قال لك هبالي ما هول دانجو بنفيسين سر نكاريون ما تختي قو بنفيسان ايش عم بو مزاني بوجه شاب بنفيسينم او سران او جوك مثلا صباح الخير خانه من از خوش باورم لشنغالي جمالك نما اقول سراني قهدارينا كسرانا لداي هم سبراي خو قوتي فشما اجبرقو ما هسي خو معاني بزمان اجبرو يكي اسفيري نفيسا هلبسي بمز هلبسي خو جانا ايه افين داري از خو نفسي ايه نتويجد نفسينم جواكي جي نفسينم اختي قلت بجواني تدس بكارك بكي نابي تدرك او ايه كسي دي جيليتا ده حس كان قلت جوان مستر ادوجم بابو اجي از جيلي وما اما بزاروتي من دس بكري ازارو برهم ما هبون سراني ما هبون هول دمجو از نيزيكي كلاسيك بم اجبرجو اواز متم بهنا فلكلور جيت بهنا اختي قلت الاسترانه زبير صالح قداريت كي تزانه هنرمند كي كرد بيش لي انا مثلا قالك وانا تيما بري بحث كما جو بربونا هنرمندا جارنا مثلا هنرمند ام قداري دكن دوري رنگي يعني طعمه كردي تتني يعني او بهنا كردي جناي جانا المجو هداري دكن بيت 6 سال يمشون فقراند تنظام كان سال يمشون فقراند جبرجو بهنا فلكلور جيتي بهنا ويدم جيتي مثلا بتشوك زي بيجم ايرو دو اوروبا ده بسدا هنرمند شيبونه الهندري ولادي هروسان لتليدنر اوان كسي يقول السر في سر هلداني دي بيجن سر تليا تنجمارت شارع عفريني ده حاج ستران بشيكرن يعني هار دسيروجا مستران شيتكر حتى هناك جوالي متقوتن ياو تشاوكر اجندر ده وقت ازبيج معسكر يعني ازهندر ده بمكار وباري ما هار نبساندن واستشكي ببيش لي قالك هنرمندجي هنا يعني برا دلي خوش بنقرن لي وك ارككيه تيرو تو هنرمندكي كرد شاهي ودعوتي بملتي لي دخينت اهنگي وان حاضر دبي كليب تا تلفزيون وانتي وشاندن خوينا كردي بوير الولات تشيد بتدعيني روجيدة الدعوات الشاهية هاي تجدنيا تنا اف شاشتيه كبه يعني جرك ام بيشا قالي خربن مرد بيجن هنرمند امريكا قالي خوي ها امريكا قالي خون اختي ملتي ما دخوشي جاندك امجي سراني كيفاش بوند بيجن دما قود كيفن سرهلدانك امش جرك سراني سرهلداني بوند بيجن دما جو بويرا شنغالي جيسي جرك ام سروي وي فرماني جي بيجن فيعني از بيجم جرك هر هنرمند باركي خراب بيروز اگر افغاف هر السري بدرستي قابك بيروز يعني هنرمند جبرجو هنرمند امشا بيجن باندور كويل سر جواكي هي جبردنگي هنرمند تيجو هداري كرن ايرو سد هنرمند بيجن هبدو نوك سد مروفي نورمال كساتي بيجن هبدو هر هنرمندك بمليون حسكريه وان هنا كسي لوان جهداريت كن كسي جو لوان تماشا وباندور السروان بوي جبوي كيجي كارن تشكي بكن لي بيشي ازفي قوتني بيجم بيشي دفي ام هنرمند ام خبخه ام اتفاقي بكن هاجر شاوا از هنرمند از بيجم از يكيتيا نتاوي جبو قالي خد خوازم از يكيتيا خوازمنا اتخوازم رخصني ما بارتي ما قش ببني وهاجر ازو تنايك شاوا از كار مو بكن بك ها اف شاشتيدنا متى هنا رحمه باقجنا بوي يعني ام خبخم هبدو قبول ناكن جبروي كيجي از بيجم تم بشتاما كلهم بيجن اب بروجي نتشي ساري از هيدارم جو هر ساري از ندي جويم از حزكم اجي يكي جوي كوميتيم جوي يعني اندام في كيتي هنر مدام لمخابن جبر قال اجارات شي وسا تشيبون وسا جدار باسمون ومن گاشن تا انجامي چند روجن تلي ناري او راغاندن سر باخه جبينك ليفر اهنگك ليفر چند تي طفيه شو در باسمون بشي بانجا مش بو همو حوالي مني هنرمند كاسي الباسوان نيفيسكار موزيسيان ام راح يخو باقش بك ام بشي ام او نخوشيات نابرا خدم راه جيني ام او ناكوكيد نابرا خد راه جيني ام بدل نزمين يجيكي هبدو ببن ام شفتو حزبكن دمام شفتو حزبكن قال ما يجي ما قهداري بكن ام كارو شغي يكيتيك نتاوي جبو ملتي كردم ابابكن باندورا هنرمند قال لك زوره نه برب چوك لي نه اما مخابن از بيجم دي سات بيجم رحي ما هندكي هين جمر ده بيجو مخب خو باقش بك
تشتێک تەڤناگەر بێ سیاست یعنی ئەم خۆ نەخاپێنە نەبێژن هۆنەرمەند بخۆ ڕابوونە سەر خۆ و دخوازی بتشیانێ بکن نا سیاست تەڤگەر بخۆ ئەو ینی تەحەکومەک هەیە گو vê saziyê tevdigerîne lê baş e yanî gavek baş em nabêjin mesen xwezî kî li pişwê bi beral pişwê bi ama got bi ser keve û karibin bandora xwe li ser her çar perçeyê Kurdistanê bikin yekîtiya netewî Kurd bi rihekê bi janekê bi hev re çi jî xweştir heye yani em jî dixwazin lê mixabin got ez dîsa dubare dikim em xwe bixwe eger îro ez û te ez bêjim kek berekata ez û te em ê tiştê em ê herin di kesal hevdû bînin û ez û te em ne hevdûne ez te nikarim hevdûr herî derî wextê got ez û te em bi hevdûr îtîfaqî dorta min û te tune be ji ber vê yekê mesela em bêjin bi seda hunermend li Ewropane ka çend hunermend mesela tevlî vê yekîtiyê bûne ka bank jî çend hunermend erçûyî ji we xwe re nehatiye bank ez bi xwe ji me re nehatî tu dawa ez hazir bûm jî civatekê sebeb hinek hunermendin yan yani wek tu bîjî bi giştî yani ez nikarim bi ser hinek armancin bitinê yan teng ew kirîne ku hinek rêbertiya vê bên ez nikarim bikim sûcê siyasetmedara yan jî partiya yan jî hunermend sebeb mumkin hunermend ya belkî em bêjî xilafek biçûk nabera min û biraderekê dihebe ji ber wê yekê jî her gi gonavê min tê refet çêna 10 milyon li Zûbêr sal hegudarî dikin bera 20 milyon te jî gudarî bikin bera 5 te gudarî bikin Xwedê teala çendî mezin e dinya giş ji Xwedê jî hez nakin hinek hene haşa bi Xwedê jî dikufirin demek mere çi em insanin em nikarim ezana nikarim mesela bêhim 7 milyon Kurd li min gudarî bikin nikarim zehmetiya ji ber ez ez tenê me wê hinekê li min gudarî bikin hinekê li te hinekê li êdinê rengarenk ji ber wê yekê jî ez bêjim gerek tu carî ev nakokî dortan me nexwe lê nakokiyê me neevin ne mesela û stayla min û te ne yekî me ji te çêtir gotiya te ji min nane neevin yanî tiştine hene ez bi rastî yanî belkî li vê civatê me re nikare bibêje ez bi xwe ez yanî me hez dikir mizanî baya gunehê min çî gunehê min çî mesela ez li deverekê ez têm hemalkirin ya ez hunermendim ez naxwazim di çarçovakê de bim yani em bêjin rêza min ji hemû partiyar heye her rêxistinek hunermend hene êgo dahola wan lê dixin û ez jî naxwazim ez wê yekê bikim em dixwazim ez dahola hemû miletê Kurd lîxim ez dixwazim ez lêxim hemû miletê Kurd li ber tembûra min govendê bikirin ez dixwazim şehîdekî me li ku bike ez ser bibêjim çi ye pege dibe çi ye pece dibe çi pêşmerge dibe çi ye beşe dibe çi kî jan dibe bera bibe Kurdê min xwîna min li kî derbezê ser bibêjim li Şingalê boyar çêbûm ser got li Kobanê çêbû ser dibêjim li Efrînê dibe min bihêlin wek hunermend wek berîana manî ziman min pir helbestê xwe min awaz zane lê car cara jî em bêjin helbestvanekî helbestê xweş nivîsandî min gotî lê bêhtir ez vedgerim tim yani em bêjin sedayê tîrê jî min gelek helbestî gotin tirsim ez navna bibêjim ez navna ji bîr bikim ji ber wê yekê yani ne şarta ku ya kesek helbesteke xweş çêke kakî bê tu bî erê ew her wisa yani mesela helbesek elkî derê bibînim wextê got hevalekî em bêjin 10 salî bijî got ji xwe re nivîsan dibe gotinê xweş be eger destûrê bidime ez ê bibêjim eger bêje dixwazim tu bibêjî ez ê bibêjim û çêbûyî jî ev tiştî hane yani strana xweş ez dibêjim ne bê destûr na yani wextê em bêjin îro te helbesek xweş nivîsandî dibêjkek ji bêr ev helbest ez dibînim nêzîkî dengê te hesiyetê tu bidime ez ê bibêjim keşkê me stran dibêjin helbet dibêje berdan zewjîn stranek dibe sedem yani stranek em ê bêjin bêkîr e çeqiya çêbû xweşik ew stran karê jêr bibe dergeh û derbasî cîhana hunerî dibe gelek hunermend wan naz dikim bi stranekê dengê xwe dane lê nebese stranek ji bo yek dengê xwe da îdî mesela bê sebahal xêr ez li wê derê bisekim na me bi daha stranê wek sebahal xêr çêkirin berhemê ana me behs kir wek em bêjin di berhemê got min çêkirin 16 helbest ê melayê Cizîrî dîs aynê helbestvan Sabahul Xeyr kengê bû heştî û heştê tam heştê û heşt kengî bo klîp 2001 bû 2002 bû ew roştî bijmir çêkirin roştî bijmir kirin bes nema yani gelek cara medya nîzamê Sûrî jî
دانی herkes zatinin yani mediti kanali Afganistan danine, mediti kanali Türkiye danine, لسر danine divan. İşte bejim yani hatta kanati Arakiye danine merkezi. پر قنات خو قنات کردیم کار بجیم بگشتی دانیلی او بخوا جی برهمه روشتی اوی چی کریه اون کار میدیایی جی وگاوی تکن برنامه کی چیتکن د آرت ها دا آرت اون چاوا یعنی وقتی خوا تقسمین اندنا برا هم میدیایی ده هم هنر ده کارکی هنری د آرت فهم ده از دخابتم yani az vak karkırek itidame li dbeşi huneri de am bejin yani az hem ali karım dbeşi huneri de tişte huneri az vaqti gerek dibin avamı de be li hemji barnamak mini avaz ustran hebu avji me çend mahama peşkeş kar ana am haziriye barnamak dindikin yani تأثير لكارم ناك بالعكس از بهتر يعني از دناف كاري خدمه هر حفتيه ميوانك هنرمندك تي جماعه مشخور صحباتي استرانا دبيجنو وبرنامج اسكار بيجم دناف وك ام بيجم مستوى راديو ام بيجم بوك مستوى تلفزيونك جماوري ما ملد قالك شوفان برنامج برنامج قالك سركفتي بو ان شاء الله بشروجه برنامج هنا خوشتر وهين سركفتي ترى بشي بكم اري